Kembali lagi bersama atau bus mania community Indonesia. Ikut bus-bus double decker yang ada di Indonesia. Yang pertama, bus Prima Donna Dreamliner. Untuk nomor 2, bus Gunung Harta Nerbi. Nomor 3, otobus Nusantara double glass body Avate. Nomor 4, otobus Rosalia Indah. Nomor 5, otobus Agramas double decker. Nomor 6, otobus efisiensi. Nomor 7, otobus Garuda Ame. Nomor 8, otobus Kencana. Nomor 9, Pandawa 87. Nomor 10, otobus Damri. Nomor 11, otobus Harapan Jaya double decker. Nomor 2 balik, otobus Sinar Jaya. Nomor 3 balik, otobus Transjakarta. Nomor 4 balik, SR8. Nomor 5 balik, Puteri Mulia. Nomor 6 balik, otobus Safari Dharma Raya. Nomor 7 balik, otobus Laju Prima. Nomor 8 balik, otobus Berlindo Run in Dark. Selanjutnya otobus Prima Donna warna merah, The Red Prima Donna. Number 18, otobus Endurance. Metro Permai guys, Tanah Toraja punya. Nomor 20, otobus Pelita Paradeb. Nah, itu guys, otobus orang bawa dari Aceh. Otobus Sembati Star. Menyusul guys,
Otobus kurang awak kuha Sembodo 23 Otobus 27 Trans nomor 2 Ampi bus Trans Jawa double decker. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Klik video Ambo. Di berikut ini deretan bus-bus double decker atau sleeper atau bus di Indonesia. Mohon bila ada yang kurang dilengkapi di komen di video Ambo. Misalnya ada yang salah, Ambo mohon maaf. Nah, tetap semangat, atau berkaya apapun keadaannya. Tetap selalu bersyukur. Salam Bus Mania. Salam Insana Asalino. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.